Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya Net Foodish Ordar mapi Nginwan ramangi Hakerdob yeng jongpi Kajing Chitom jung SIM ke Himanong Klau pa PM SIM li Badan Minta Syabar jong Jela Meghalaya hal kajing naik pak semua jong ya kajing Chitom kala penlong ke Himanong Klau ban shimya karai ban penkriya no kajing stang man rakhi ya kajing dap sans pas nam jong ke Himanong Klau nakan dua trik uno apra ajar posau keberika tarik bala penmena kamen shwa syaka khandai trik uno apra ajar posau ya kadila pentep do SIM kena ke Himanong Klau pa KM SIM le beri ha kaju ka por uskatri ka Queen Centenary Jubilee ke Himanong Klau Shushu Menteri Bolnes lingdo nong ule tho baga jing penkan ria ya ka tarik sedang na khandriu syaka ka khandai trek kamdei e tang namar ka jing Chitom jung SIM ka Hima hendre ka khandriu trek uno pra ka deiru ka sngi shuti ke Eastern West Khasi Hills string deni ka phanong lat de ba ulo ongru ba ha ki ni sngi ki buon ki samla puli ki dan hai examen me pera Ying lalai ke dawas mat penlong ya ke jing rake ke Jubilee sans pasnem haka hendreu turik jong benai Desember entasna hendrei namar ba nim simlala ban sedang gede gesni na kidang jong ke jing sya sumar jong pa apo hostal regoti namar kata kadau nila penken riak no eka sekat hendai turik benai bekat ar raja usau de dei halor kena rem na kalian cumi ni hab penken riak no ya kena kecil reke kane kalau kecil tip sa ki pat ba ki kun ki hajar jo ke hima lakin sim ya kena tum kecil tip kenang ba nyala ban reke anda ba sim wan pai ni kecil semua dan lo kecil na dan kam iki program kin ya baik kunto kumala ayu kembali penbaik dekat tuga ada katu Jubilee nanti ban ini skamba nilak ban rake nilak ban rake hakatik kat kendai ban play ka kun kecil rake ka masal spatsnam hakajing adon rekat jom paim lambat ki menteri bat ki kun kiajar jom ka himahi barok away lambat ki non syakhat subah hakatik kesni te tang kita nak kalian juga penbela syeda kun kiajar jom ka himahi barok away bersibun kumban chu bendra sa khendiat nalor ke jingkren jom upaim khna jom Himanong Klau paim KM simli bolong ru uskretri jom ka sen agani ka jing rakhi sans pasnem jom ka hima jomi di kwa ru ban de thu ikidau de le e tan ka ta jing pam jom paim jomi Ndrei, kani kan riturik kaderu kasmi, kabagani ka district jungi, kayo cuti nagadao, kajing rahi, yang kasmiyap jangkapan ng lain. Nilai persang banya kontak, yang ofisa jungi namar ni susu ni di ban kharlang yang kiru, syagani kijirakhi jungi, yagani ka Queen Centennial Jubilee kumangila ya ong hatusngi. Di susu bagani ke cuti ka ethan namar ba barod officer kimda donor office tingi happen burung kata but ai baka jirakhe ya ka sngi ke panang lat dan long kumtu kumajule man kasnang kata gamut kala amlong na kalian ki kur ki barakhe to sngi batru ki program ba per ke ba ki we ki sinong ki dong ki penbai halai jong ke jingle jong ki bankin ma yagni ka riu krau jom ke hima nong krau di sekawai bade kani new benai kini kita yo mangge ong ta riu tari tang buon ha ki school kita don ha ki exam joki nepel iga degree exam kini kita nya nangta ki kun samai ba thok ye ki exam jong ka class 11 class 12 kadang-kadang ki pre-board exam
di kawit bahagian kalau kejing thut lagi penlong ya kan di ka jirat ke jumi akan retri kita kadang le simirai nang ba ni yok bentalang baro hakaba mangin khadi di school ru pani simenta ya kan di jirat ke kumtan la susu bahkan don kejing wit di school ki jumi ki kon sama jumi di ngla rai don perkalian ho naka retri seka khat kinda tari mentau penai hadirin trong the sni so chan kat phalar ka ha kasi juti tingin le khat kindai tarik ka si ko ba ni su thu ba kalong piang ba ha ka to sni